Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi tariki ya kabiri z'ukwezi kwa 11 2023. Ni ikiganiro ngiye kujyanamo na B&M ndetse na Rabin ndetse na Alpha Mike. Ni ikiganiro gifite topic aho tugiye kwibaza Kongo niyubaka urukuta ruyitandukanya n'u Rwanda bizagenda gute, kuko Kisekedi yavuze ko hateze kubaka ibiraro, ahubwo we ntashikajwe no kubaka ibiraro, agomba kubaka urukuta rumutandukanya n'u Rwanda. Urwo rukuta nta kindi kizatuma rujyaho ni M23. Ni ikibazo cy'umutekano kizatuma yubaka uru rukuta. Nkwakira rero muri iki kiganiro, ariko turi buze no kurana no matora yo muri DRC. Ese koko aya matora hari uburyo bwo kwihagarika buhari? Igihe aya matora azaba bizagenda bite? Ese natanaba bizagenda gute? Ibyo nibyo tugiye kureba ndi kumwe n'abantu, ariko nkaba ngiye kubanza kwakira bamwe mu bantu bacu. Aho ngiye kwakira abadukurikira kuri Bwiza TV, nkaba ngiye kwakira Marie Gorette ndetse nkakira Moses namusuhuza, nsuhuza Mabilis muri New York ndetse na Emily King Innocent muri Amerika, witwa Mandela, Pacific muri Ohio, Kayitesi muri Canada, ndetse na Patriot ndagusuhuje, nako nsuhuza kandi Trance Kwizera ndetse na Habyarimana François, aho uri hose muri Rubavu, Geoffrey Deleva nawe ukomere, ndiho ku bwayo Rashid, ba Murange Odette, niko nsuhuza kandi na Innocent niyo nkuru, niko nsuhuza kandi Innocent Mugwaneza. Mwese ndabasuhuje. Boni Mutsindashyaka, nawe ndagusuhuje. Marte nawe ndagusuhuje. Mwese mwiyumvemo ikaze muri iki kiganiro. Tugiye gusa ndiho nawe nakomere, hanyuma Afrika Bubakar, Hategeka Kavida, Sadiki Basabose, Innocent Kumana agaruka, Karangwayire Epiphanie. Turaho neza Meki n'umutumirwa. Koko buriya kutavangura abatutsi babiterwa n'iki, cyangwa se kuvangura abatutsi biterwa n'iki? Ibi ni ibikorwa bitera amacakubiri muri Afrika. Ahavuga ati mvuye Rwanda uburenganzira bwo kubaho bazira ko ari abatutsi. Hanyuma witwa Mathieu komera, Ebi Mugabo komera, Uwamahoro Spirie, witwa Yuza muri USA, hanyuma Piscine TV nawe Harerimana Emmanuel, wase Inesi, mwese mukomere. Ati turabakunda cyane. Mpatsivugu akagaruka. Hanyuma Ndungutse Damien Nkakana wari muri USA, nawe komera. Rukundo muri Kibar, nawe ndabona rwose uri mu bantu badukurikira. Hanyuma Mbanje imbere, nawe komera. Simpenzwe Jules, Jonas Muhoza, Gasore Alex, hanyuma Gasilabo Jacqueline, Gisore Santos, Habyarimana François, Robert nawe komera. Hanyuma tugasuhuza Alice Bamurange, Muhizi Gentil, Olivier Mbabaz, Muslim nawe komera. Menyanibi komera. Niyonshuti Joseph, hanyuma Sengreto Joseph komera. Ngabo Ibrahim komera. Gaspari Mugwandi komera. Patrick Kubwimana, Ndatabaye. Mwese ndabasuhuje aho muri. Ndatabaye Louis komera. Bimenyimana Muvunyi, Niyonshuti Joseph, Pierre Manirama nawe ndagusuhuje. Fraterne Kibogora, Rukundo Nyangabo, Muyiza agaruka. Louise Mukeshimana, Change Revolution, ubwo bamwita ibyo ushaka. Kabera Joseph, Masabo Barahira, Bimenyimana Muvunyi agaruka. Hanyuma Ngabo Ibrahim, mwese ndabasuje. Na Niyitegeka Thomas, mwese aho muri ndabasuje. Dusuze kandi na Antoine, turagusuhuje aho uri, ugubwe neza. Mwese ndabasuhuje. Reka nakire abo dukorana ikiganiro kugira ngo baze dukore.
baze dukore iki kiganiro tugiye gukora twibaza uru rukuta koko ruzazana umutekano muri aka karere, cyane ko iyo urebye ibiri muri aka karere nabyo bizana ibiri muri aka karere nibyo bituma umutekano muke ubawe. Niba impunzi zivuye muri Kongo zikajya mu Rwanda, izi mpunzi zisaba ibindi hanyuma iyo urebye ibiri muri iki gice cya Eastern Congo, FDL yagezeyo niyo yatumye abantu bagira umutekano muke. Bosco ndakwakiriye. Ndakwakiriye mu kiganiro nako kandi nje kwakira Alpha Mike, umunsi nabahamagaye bitandukanye. Nanze guhamagara mwese icyarimwe. Yego. Arimo mvuga ko muri aka karere umutekano muke wo muri DRC muri Eastern Congo usanga wafectinga ibihugu byinshi biri muri kano karere. Ni ibihugu byose buriya nuko wenda utajya ukurikirana n'ibibera mu bindi bihugu by'ubuturanyi za Uganda, usanga umutekano uri kubuca. Abo bagabo bavuga ngo bave mu Rwanda bajya muri Uganda, ntukagire ngo bari kubivuga badafite impamvu. Na Uganda bamaze kuyinjirira kuyonona ibintu by'amoko ibiki, barareba umuntu bati n'uyu bamaze kwigisha abaganda uburyo. Hari igihe ndeba kuri za social media ukabona nk'umuntu wa Uganda yapostinze agafata akantu karaho katerewe akagashyiraho ngo uyu ni umututsi, ngo batwiciye igihugu. Nta kindi kibizana ni FDL ahantu kuva ikoze jenoside, ingaruka za jenoside abaturanyi bose burya bazifesingaho, uretse kuba na Uganda igifite President Museveni. Ikindi kuba Tanzania iza kugira ba Kikwete babiri nayo ibimaze kubigeramo. Iyo haza kubaho Kikwete agasimburwa na Kikwete nayo ibimaze kubigeramo. So rero ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ni ingaruka zigenda zafectinga n'ibindi bihugu duturanye. Buriya no muri Kenya ntabwo wumvishije se muri Kenya ho Ruto ko batangiye kuvuga ngo ni umututsi. So ndakwakiriye muri iki kiganiro, nakiriye na Alpha Mike. Thank you. Alpha Mike ntago araza, nakiriye bintu za Rabin ndakwakiriye. Murakoze cyane, Imana bahezagira kubana natwe. Rwose Bishop ahita dusabira umugisha, urakoze cyane. Turakwakiriye. Ingingo y'uyu munsi ngira ngo naraye nyibagejejeho ni ingingo ivuga ngo ese urukuta Tshisekedi yapropoje kubaka, aho kubaka ibiro ngazubaka urukuta kubw'umutekano bwo kwikingira M23. Ubundi uru rukuta nirwo ruzakemura ikibazo kiri muri Eastern Congo. Uru rukuta nirwo ruzakemura ibibazo bigaragara mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, hanini bishingiye ku mutekano muke w'inyeshyamba zimaze igihe kinini ziba muri kiriya gihugu. Iyi niyo topic yacu y'uyu munsi, ariko turaza no kureba ese koko Tshisekedi aracyari muri right way yo guhagarika amatora, gusubiza amatora. Igihe atazatorwa bizagenda bite? Si haba ari n'ihurizo. Rabin, reka mpere kuri wowe udutangirira ikiganiro. Yego. Inahereye kuri wowe n'ikibazo nagitanze. Yego, ariko mwakinsubiriramo nta kibazo kuko aho umuntu aba ahugiye mu bintu tuntu. Topic y'uyu munsi iravuga ngo urukuta ruzajya hagati y'u Rwanda na Kongo ruzaba igisubizo cy'umutekano. Ese ni ingabo ikingira Tshisekedi M23 cyangwa ikingira DRC M23? Hanyuma wenda n'ikindi cy'amatora, amatora baracyari muri right yo kuyasubika kubw'intambara. Ese igihe yaba adatowe, igihe yaba atowe? Yego, nubwo buri. Tuhere ku cy'urukuta kumbure rugabura u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkunda kwibaza mbega ibi bikorwa byose Tshisekedi ariko arashyira mu maporogaramu bizokorwa ryari ko mbona amatora yageze?
canke nivyo aprekoneza kuzokora niyo yatogwa mandigira kabiri ico naco nuko cibaza hamwe hoho yoshobora kurukora mbega ugo rukuta ruzoba intamenwa ku buryo ata muntu yova mu Rwanda yinjira muri Kongo atanuva muri Kongo yinjira mu Rwanda ko mbona no mu gace kagabura Egypte na Israeli hari amatinere bama baciye bateye ubwoba nkiswe ngaho muri Afrika iwacu ubwo rukuta yo kubaka ngo buze umuntu ariko araji wabo akemeye kuja gucungura iwabo ngo rukuta rumeze mbona ntavyo nzi mu bisanzwe ni jambo ryo kugomba kunezereza abantu bitwa ko ari abantu b'abagwandofone bavuga umuntu wese avuga ikinyarwanda abagomba kumunezereza kugira ngo kubera ziko ari banyamwinshi avuga ati bazontore kuko visa ama programa meza mu matora ari imbere nongere ngaruke ku butegetsi ni ibyo tazoshitsa kuko ugiye kuraba no mu maprograma yabemereye imbere yo kwaca ku butegetsi nukuri kw'Imana ngira ngo hafi 80% ntavyo yashize mu ngiro none ubu hari intambara imuhanze ntazoshira mu ngiro ivyo ariko arabemerera ubu ngo ivyo navyo mbona ukabona urukuta ntacyo ruzakemura cyane cyane we arabivuga mu buryo bw'umutekano ariko urukuta n'ururero rusanga urarubona muri economy urarubona muri koko ibyo by'umutekano rurimo ibintu byinshi bishobora ku affectinga cyane cyane ingaruka zikajya ku muturage yabibaye uri kuvuga urukuta mu buryo bwa economy gogo naho batarinda kubaka umukingo rurajaho barugara imbibe imigenderanire igahagarara ivyo ni ibintu vyoroshe cyane ubuciye mu mpiroba akaraswa ivyo birashoboka ariko urukuta rwubatswe n'amaboko y'umwana w'umuntu simbona ico ruzoba ruje kumara simbona nuko gogira efficacité yo kugabura ivyo bihugu ari bibiri mu buhahirane sawa birashoboka mu ntuze mu bijanye n'imigenderanire nyene ni ukuvuga mu bijanye n'imigenderanire ya Kongo n'ayandi makungu birashoboka byose bigahagarara kandi naho rutokubakwa byohagarara ivyo ni ikintu coroshe yego wenda twakiriye Alpha twakiriye Bosco wenga ashaka no kuza gusubira mu kazi Bosco murakoze cyane Meki uranyumva neza cyane rwose very good ikibazo urambaza kuri iki kibazo cy'urukuta nanjye ko mbyumva cyane rwose urakibona nk'inzira yo gukemura ikibazo cy'umutekano muri DRC kuko nicyo yabivugiye ahani nabivugiye ku ntambara Kongo irimo n'umutwe wa M23 bari ku Rwanda avuga ati uko bizagenda kose urukuta ariko urabizi yavuze urukuta avuze u Rwanda n'urukuta rugomba kujya hagati y'u Rwanda kuko we ntiyemera ko M23 ari abaturage bamuteye ari abaturage bashaka gusubira mu gihugu cye ahubwo niki ni u Rwanda rwamuteye murakoze cyane Meki rero ninjya kuvuga ndavuga ngo Gisegeti anyakuba Gisegeti ajya akora ibintu akopeye urukuta kuri Amerika kuri Israeli ku bindi bihugu ariko ntabwo umuti uvura jewe ari wo muti wakuvura buriya igihugu cye aho kiroketinze naho u Rwanda ruroketinze ni ibintu bigoye cyane kuba yakubaka urukuta rutandukanye icyo gihugu n'u Rwanda ndabivugira yuko na nature yacu ubwacyo n'u Rwanda bifite ikintu aho hantu uburyo bakasemwo umupaka bifite ikintu kibihuza cyane kiri natirere utabona ukuntu ugikuramo ibirunga ni imisozi iri natirere ni imisozi iri natirere kandi ifite icyo ihuriyeho cyane ku Rwanda na Kongo ku buryo niyo wakubaka urukuta utakwizera ngo uru rukuta kuko waba nk'uko imipaka yaciyemo abantu waba ugiye gucamo n'inyamaswa izindi nyamaswa ingagi imbogo inzovu ibyo byonyine biba urwo rukuta biri mu rwihirikire kuko ntabwo ibyo bitangira ntekereza rero ko urwo rukuta aho ngaho no kugira ngo ajye kubaka mu birunga
bigira biruka nabyo ubwarwo bya rwimenera. So urwo rukuta ni inzozi. Ikindi nanone yari kuvuga urukuta mu gihe mu myaka amaze kuva yajya ku buyobozi 2018 ubwo yafashe ingoma yateye 2017 mu ntangiriro za 2018. Yego. Uko yarahiye 2018. Ubwo kuva 2018 kugeza uyu munsi nta hantu yakwerekana yubatse umuhanda cyangwa ivuriro uretse ikinamico yakinye na mugenzi we bari bifatanije bakoze coalition mu gihe cyo kwiyamamaza uwo bita uyu mushira mwitande Kamere uyu Kamere. Uretse ikinamico bakiniye bakavuga ngo Kamere ngo yibye amafaranga ngo yagombaga kubaka amazu kandi akamukura yamushyira n'ubundi mu by'amafaranga. Bisobanuye ko yari ikinamico. Kuko sinzi niba yaramusize mu by'amafaranga kuko yaba yarabonye azi kwiba neza. Yari ikinamico kugira ngo atazagira ibyo abazwa, najya kubazwa bizavuge ko byagiye mu nkiko byaciwe, kuko Kamere yafunguwe ku mbabazi za perezida, ntabwo yafunguwe nk'umuntu wubatse za nzu bari bavuze. Ntabwo wabona n'ahantu yubakiye umuturage cyangwa se igikoni cyangwa se yatabaye umuturage inzu yamuguyeho. Izo feriya zose azivunjemo, ni nabyo yavunjemo kugira ngo ajye yitirira u Rwanda, kuko u Rwanda rwo rwakomeje gutera imbere. Kandi kugira ngo yerekane ko u Rwanda kugira ngo rutere imbere we ye gutera imbere arerekana ko u Rwanda rwo abaturage be bafashe intwaro kumurwanya kubw'itsembabwoko yari yateguye yakoreraga abo mu bwoko bw'abatutsi akabitirira u Rwanda. Muri bimwe abakeneye kwerekana yuko u Rwanda successful yarwo ariyo yakabaye ibi ya Kongo, ariko bibuzwa nuko u Rwanda rwamuteye ari mu ntambara arwanamo n'u Rwanda. So uru rukuta rero ni ijambo yizaniye nanone ryo kwerekana ko hari indi migabo n'imigambi afitiye igihugu kugira ngo bongere bamugirire icyizere. Buriya mu kujya kwiyamamaza ntugire ngo azavuga ikindi, azavuga ati murareba manda yanjye ko yagenze, intambara nashoweho, ariko ntimugire ikibazo mfite imigambi ica iyo ntambara burundu y'urukuta. Niyo bamutora ntabwo yazarwubaka. Wowe ukabibona ko ari kampeni yatangiye? Ni kampeni yatangiye, ariko urwo rukuta ntarwo yenda kubaka kuko byonyine na nature ya geography yaho igihugu cye kiroketinze, ntabwo washobora kubaka urukuta. Kuko urwo rukuta niyo warwubaka inyamaswa zonyine ziba ziri buruhirike, kuko inzovu se ipima ibiro bingahe ku buryo yakegamira urwo rukuta ntirugwe. Kandi uba wibuke ko wazitiyemo, kandi nubwo wazitiyemo zo zirakomunikatingana mu mwuka muke inyuma y'urukuta irumvire imbere y'urukuta, ziba ziri burutsenye. Ikindi kandi urukuta bisobanuye ko arwubatse, bisobanuye ko n'u Rwanda nyine ararufashije ruhari umutekano, kuko uretse kuba izanagamo amakompura, so cyaba n'igisubizo ku Rwanda aba yabishoboye. Ubundi se u Rwanda hari ikindi rumwishyuza CFDLR yaba yatanze igisubizo. Ku Rwanda cyaba ari igisubizo, ariko kuri we bishobora no kumugora. Ikindi kiyongeyeho, abaturage nabo bagomba kumubaza niba ikibazo akibona ku Rwanda akavuga ko azubaka urukuta, azarushinga ate mu Kivu? Kuko aho ngaho naho harimo umupaka mu Kivu hagati. Ese azarwubakira ikibazo agiharira u Rwanda rwubakire hirya afatireza muri Masisi yubaka urukuta, asigaye Kivu akirekera u Rwanda rwonyine, cyangwa azarwubakamo hagati mu Kivu? Ureba ni ibintu bidashoboka, ni ibintu yapfuye kwivugira, kuko yumvishira abandi babikora ahandi. Njye narakubwiye ngo iyo agiye gukopera intambara akopera Ukraine, babwiye abaturage bose kurwana, abaturage mufate imbunda mu Rwanda. Uburusiya bwakoresheje ni Sukhoi, bwakoresheje Sukhoi burasa muri Ukraine. Sukhoi muyizane kuva mu Burusiya. Wagina yarwanye Bahamut, Wagina irakomeye muyinzanire hano.
kandi intambara iterwa n'aho irwanirwa, ntabwo iterwa n'abayirwana, iterwa n'aho irwanirwa. Ntabwo wagina uko izarwana muri Bahamut ariko izaza ngo irwane muri Congo. Ntabwo uko iyo ngibyo izakora muri Ukraine ari byo izakora muri Congo. Rero byose yewe ngenda mureba nka actor, ubundi ni mu actor uzi gukopera, arakopera, ni actor, ibyo arimo byose ni movie. Ubu ngubu arimo araronda. Ejo bundi nigeze kukubwira, uribuka kumubwira Abarundi barimo barapanga kwica umugabo w'umuhunde wari depite, wibuka izina rye? Yitwa nde? Ni Karinda ninde? Karinda. Ndakubwira n'Abarundi barenda kumwica ngo arimo arabuza abo mu bwoko bw'abahunde b'abazarendo kwigaragambya. Uzi ko bamurangije nako kujya kurwana, bamwishe yagiye byarangiye. ngo abwira abazarendo bo mu bahunde gufata ibikoresho ntibabijyane mu rugamba. Uwo nguwo tayari bamurangije. Narabikubwiye urambwira ngo iracyari probability twe kubishyira mu makuru, ariko iyo tubishyiramo wenda biba byamutabaye. So bamurangije Abarundi na FDL bamwikoreye, bamwishe. Bamwiciye muri Goma, ariko sindamenya exactly gace ki bamwiciyemo, ariko bamwiciye muri Goma. Ibintu ukuntu babikoze, ngira ngo bagiye kuri moto bamukubita isasu, bakisha neza ko bamwishe, barigendera. Niko numvishe, sindamenya ko yamaze gupfa. N'ubundi naba mbivuze bikiri probability kuko umuntu wabimbwiye n'umwe. Ntabwo numvishe confirmed yapfuye, yaravuye gusura umwana we mu bitaro. Very nice. Asohotse bari bamuteze. Imaze icyumweru bibwiyemeye ko Abarundi benda kumwahita bamura. Ngo yabwiraga abamayimayi b'abahunde gufata imbunda ntibajye kurwana bakazibikaho. Nicyo yazize, sinzi niba koko yabikoraga. Mikimbi mubwira harambwiye ngo biracyari probability twe gushyira ibintu mu makuru bitazanga kubaho. None byabaye, none bamwirengeje. Ubwo bivuze ngo umuntu wese utumva umugambi wa Tshisekedi, umugambi wo gutera u Rwanda, umugambi wo kwanga abatutsi n'abatumva ingengabitekerezo, mbese udashyigikira FDL wese ari mu mazi abira. Ibyo ari mu mazi abira, ibyo kandi ubihuze n'ibyo nakubwiye. Nabwiwe n'umuyobozi umwe muri Goma wambwiye ngo ntabwo bo bakiri muri control y'intambara. Intambara ni y'Abarundi n'aba FDL. Bo hagize ugaragaza ko atumvikana nabo ku by'urugamba barimo, bamwica kuko ntacyo bakivuze mu rugamba. So urukuta rero ukarubona nk'urwiganwa, urukuta ukarubona nk'urwiganwa. Yego, nibyo yumvisha ahandi bavuga, nta rukuta mbona rwakorwa hariya. Yumvisha wenda ahandi rwarakozwe, rwarabaye, nta nubwo yarebye inyungu rwaba rwaratanze cyangwa igihombo. Ikindi cya kabiri kiriho, aramutse abishyize mu bikorwa, wibuke neza ko aba yishyize muri isolated, we ku giti cy'aba yishyize mu kato. Ni wese uba wishyize mu kato, ni abaturage azaba ashyize mu kato, kuko urumva ni area ya ntuza ya axe. Ubwo ni axe yose ya Kibumba, ukajya Goma, ukamanuka hepfo ukagera za hafi na Ghana. Ubwo ni mu gice cy'ikirunga cya Sabyinyo hose aho hose zumva byashoboka. No ku Kivu ugakomeza ku Kivu, ukazamuka kuri Rusizi, ugakomeza ukuzagenda ukagenda mpaka hose. Ubwo ayo mafaranga azabona nayo uzayo kubaka imihanda, urayo kubaka amashuri, y'ubwo rukuta rero ntabwo wumva nawe ku giti cyawe uriyumvira umugabo utarigeze yubaka n'ibitaro na bimwe, utarigeze agera n'ahantu asa n'umuhanda wapfuye, umugabo utarigeze agera n'aho yubaka n'igikoni, kuvuga ngo azubaka urukuta rungana gutyo rwo gushyira abaturage mu kato. Ntabyo mbona, uretse ko rwubatse yabahaye umutekano u Rwanda, ni nacyo rwo rumusaba. Burya ntabwo
kandi simpamya ko urukuta kandi nanone wongere wibuke ikintu meki nubwo nari nyirenzeho sinakibuze afite M23 mu gihe cyose atarumvikana nayo ubwo bivuze ko yayubakira inyuma ntabwo yayubakira imbere. ni ukuvuga ngo ubundi uru rukuta ntirushoboka kubera ko M23 ubwayo iri inside mu gihugu. Mu gihe cyose atarumvikana nayo aho ifite ubwo yahubaka hasiga inyuma. Ubwo ni ukuvuga ngo Kibumba ntiyahagera muri Masisi ntiyahagera yakisha urukuta imbere ya M23 akomeza. Kono basabwa ashaka guha M23 igihugu. Ariko ni nabyo abanyekongo bajya bavuga ngo yaje guca mu igihugu. Ni ya balkanization n'ubundi we agiye gushyira mu bikorwa. Agiye kuyibakorera. Azabwira M23 azohereza abafundi muri M23 se ngo mugende mwubake. Kandi M23 mu buyobozi bwa itigeze yumvikana ariko bagiye kubaka. Ahubwo azayirukana iwabo. Ubwo no kuvuga ngo azubaka imbere ya M23, azubaka imbere yayo. Ahubwo Kisekedi ashaka ko yaravuze yarabwiye abantu ibintu bavyumva. Agiye guha igihugu M23 abandi bakabyanga. Ahubwo ndumva ari byo. Reka twakubitebyamo. Noneho mbe nk'uhaye akaruhuko gatari kurihangana hari ikindi kibazo gisigaye duhe Alpha Mike ijambo avuge. Oya ugende uragaruka. Genda uragaruka nko minota 20 ntacyo cya 30. Ndabona amaze kuvugana na yes. Kuri ico hari akandi numva no kongera kuri ivyo BNDM avuze. Mu bisanzwe kubaka urukuta byo mufashije mu gihe yobaye ariko agwana n'u Rwanda. Umugabo ariko agwana na M23 nibaza dutanze nk'akarorero ni nko kuja kumira ibinini bya estoma kandi uri kuribwa kuguru. Ikintu kirengana indani hanyuma ukaza kukivura inyuma bishoboka. Ni bya yambeba ya Alpha Mike imwe iryagagura mara abandi bari basigaye. Iryambeba yayivuze hataragera ahubwo ikwiye uno munsi. Ikindi naco je nibaza ko ari ubundi buryo bwiza bwo konona amafaranga y'igihugu. Nje ndazi hamwe byoshika akagomba kugubaka kugo rukuta ruzotwara amamiliyaridi menshi kandi uko nzi abanyafrika cyane cyane muri ibi bihugu by'iwacu hazosohoka nk'imiliyaridi 100 haci hakora imiliyaridi 5 cyangwa 6 yasigaye aherere mu mifuko y'abantu bongere kuja kuyagabura nica agomba sikindi. Alpha Mike umwanya no wawe. Ose nge ndavuga iki ko byose babivuze. Ntago wabura ibyo uvuga rwose birahari byinshi. Uru rukuta urarubona nk'igisubizo cy'umutekano muri DRC cyane cyane Eastern Congo. Uru rukuta rubona nk'inzira yo kuzitira M23. BNDM yashyizeho n'akandi ati ahubwo u Rwanda rubonye umutekano uko FDL ntizaba icyambutse igiye mu Rwanda. Murakoze mbanje gusuhuza BNDM na Rabeni nawe. Uzamura n'ijwi niba ari ekuteri ukoresha sindi telefone ukoresha ekuteri banza hari ituma amajwi avuga nabi. Ekuteri hane imvura yaguye cyane bityo kazacika mu ihanga. Buriya burya hari proposal. Cya kintu cy'igikuta yakivugiye muri nama yabereye muri Congo Brazzaville I think. Uranyumva? Ndi kukumva nubwo ijwi ari ritoya ugereranyije n'abandi. Okay, reka ngerageze nzamure. Ushobora gukora na ekuteri. Kira gikuta yakivugiye muri muranyumva noneho? Ubu ni sawa. Nazamuyijwe. Yego ubu ni sawa. Aha. Iriya iri mu nama yo muri Central Africa. I mean muri bid. Sabivugiye.
aha urabona perezida iyo agiye kuvuga disikuru buriya Tshisekedi afite ikibazo cyihariye gute ubwo iyo agiye kuvuga disikuru kugira ngo yumve anyuzwe ni uko muri disikuru ye yose avuga u Rwanda ariko ikintu abantu bibaza urebye size y'u Rwanda na Congo ukareba umutungo uko ufite ukagereranya n'u Rwanda ukareba n'ubunini bwe n'ab'u Rwanda umuntu ariba n'abababwira bibaza ni ubwoba bafite mokamye kuko ikibazo ahari gishiso kibi rero hariya muri ya disikuru yavuze muri ya nama yavuze ko yifuza ko haba nta nubwo yavuze ko yamaze kubishyira mu bikorwa byarangiye ahubwo yavuze ko kugira ngo ikibazo cya Kongo n'u Rwanda arushyizemwo kandi ntabwo arimo kurwana n'u Rwanda ati nuko twakubaka igikuta kigabanya Kongo n'u Rwanda none umuntu akibaza ese FARDC irimo yarwana n'u Rwanda cyangwa irimo yarwana na M23 icyo ni kimwe icya kabiri ese M23 na Kongo wabitandukanye icya gatatu kubaka igikuta arubaka igikuta hagati ya M23 na Kongo cyangwa hagati ya Kongo n'u Rwanda wabireba hagati ugashaka ikibazo umugabo afite neza ukakibura rero kuvuga ngo azubaka igikuta kigabanya na Kongo n'uri muri iyo nama yakwibaza se ubundi arimo ararwana n'u Rwanda M23 se n'u Rwanda bikaguma hagati aho ngaho nyine bagakoma mu mashyi uko avuze ijambo ariko muri reality kinabuze kiri senseless kuko icyambere igikuta ntashobora kuzacyubaka nta nubwo azigera ibyo ntabwo bigiye bibaho ntabwo bizabaho rwose ubwo turaganira ahangaha ibintu by'igikuta bizarangirira muri ya disikuru yavuze nta gikuta gihari ushingiye ku cyo ubwo kandi ari perezida wabivuze aho ngaho ariko nta gikuta gihari ni perezida mwenyewe wabivuze ya fine kuvuga ni kimwe no gukora ni ikindi kuba yarabivuze fine yarabivuze kubikora nacyo ni uko kugira ngo agiye gufata kubaka igikuta hari inzira nyinshi bigomba kujyamo bigomba kujya muri erega uza kwibuka n'inzu yavuze z'iminsi 100 zaba amaze kuyoboka aha hari nimwe yubatse se nta nimwe rero kuba perezida yavuze fine ni umunyacyubahiro ayobora Kongo kuba yabivuze it's fine ariko kubivuga ni kimwe no kubikora ni ikindi turimo turasesengura tukareba ese France iri igikuta cy'ubwacyo ntabwo kiri bubako nta n'ikintu na kimwe kigaragaza ko hari imyiteguro yo kubaka icyo gikuta gutinda kuri icyo gikuta byaba ari abantu ari kugira ngo abantu bahugire muri icyo gikuta noneho we akomeza arwane no kureba niba yanatorwa kuko ubwe ari muri struggle yo kwibaza ese munyibutse neza kandi ahanganye nabo mu matora bakandida harimo bagera kuri bangahe harimo Moise Katumbi just a number I don't know the number but I know
bari kuri ntuza bari hejuru abahedinze nabonye above 20 about above 20 20 yeah. yeah, I think 25 or 22 above 20 imagine none umuntu arimo yarwana na candidates bari above 20 ashaka kugira ngo n'abatorwe muri uku kwezi kwa November niho amatora ateganyijwe yego uvuga ngo ibyo avuga byose no kugira ngo akompeke abakongomani kugira ngo bumve ko ariko akiri credible ariko akibagiza ko ibyo yego yakoze iki so ajijishe ko agiye kubaka igikuta kigabanya u Rwanda u Rwanda rurafasha M23 kugira ngo M23 itakomeza guteza ikibazo igisubizo ko RDF ijya gufasha M23 niyubaka igikuta abari muri 23 abari muri M23 yagiye gufasha bo bazaba bari hehe n'ubundi ko bazaba bamubi azaba basigaje n'irari ntacyo bagitingi ni nka kwa kundi kuvuga ngo wakize amazi kuziko amashiga n'atatu ishiga rimwe rivuyeho amazi aramenetse usigaye inkono yonyine none ugiye kuvuga uti reka nshyire inkono cana umuriro ariko wibagize ko mu nkono nta mazi arimo ibyo ngibyo rero ni byo kujijisha kugira ngo akomeze ajijisha abaturage babone ko hari icyo arimo gukora ariko actual sense is doing nothing so igikuta nta gihari nta kizabaho ahubwo arimo arahereza imbaraga ahangaha ndagaruka kuri ya ngingo yuko iyo bavuze M23 bashyiraho /RDF buriya gushyiraho /RDF biba ari ukorohereza M23 kuko n'abakomuriye none urimo urabwira uti RDF niyo iri hano niyo bagiye kurwana bagenda bavuga ati turakubitwa turabizi nka RDF arabatera ubwoba yarabarangije none igikuta nta gihari ni uburyo bwo kugira ngo agaragaze ko hari ikintu kinini ashaka gukorera Kongo ariko in actual sense noneho mwese muravuga ko nta gihari igihe iki gikuta cyaba gihari igihe cyashoboka nta gihari niringa nta gihari nta kizanabaho kibayeho none byagenda bite ingaruka zawe izihe ese ubundi byashoboka mu buhe buryo byatuma bitashoboka uravuga ko ari kwivuga gutya kugira ngo azembagize abakongomani ariko Bosco yavuze ko ikibazo kinahari none se bamugana azakatira he aho M23 aho naho nayo naje kwagira akabazo hanyuma Rabina ati nabyo ntibishoboka ubundi igihe cyabaho gishoboka cyangwa se bishoboka ariko ari n'ikindi gikuta wenda mu yandi magambo yavuze ntabwo bishoboka ariko se igikuta kibayeho ntamuciriye mushavuga muzehe burya twe turiko twiga ikintu mbaye umuzehe kitabaho ndakwereka igituma kitabaho Tshisekedi baravuga ko yabivuze muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu yabereye muri Kongo Kinshasa yavuze ko ico gikuta cyagenywe n'itegeko nshinga ry'umukuru w'igihugu inomero zingahe inama nshingamateka ya Republika Demokratike du Congo yatoye iryo tegeko ryari mbega budget izokubaka urwo rukuta n'amafaranga ngahe azova he bizotangura ryari dere d'execution iyi ivyo nivyo twabwirizwa kuraba ko urukuta ruzobaho mu gihe ivyo biriho
ivyo no kuvuga ivyo bitarabaho urukuta ntirubaho iyo bihenda bamwe nyene batabizi bataciye ku ntebe y'ishuri ngo bamuhinyuze bati ivyo bintu birabaho n'amahendwa nshuti ni bimwe by'ibihendwa abana ngo nyogokuru n'umugore wowe isuja mu mategeko itegeko nshinga ntiribivuga ni ryari cyo kuza aho ngaho rwose naye ndamaye nk'ukumva kuko ntago bishingiye ku mategeko byerekana ko urukuta ruzoba ariko bishobora kuba exception kubera ko ni issue y'umutekano kandi ikikwiriye ni ukurinda abaturage nkuko abivuga ariko nawe yoba issue y'umutekano ikintu cyose kigira budget yayo iriho izotangwa nande kuko si ikintu gitwara amamiliyoni y'amadolari ni ikintu cyotwara amamiliyaridi kubera rake kivu iri hajya bategereje kuyicishamwo kandi n'urukuta rutoza gupima ibirometero biri munsi y'amajana uhereye muri hariya muri Sabyinyo ukamanuka ugashika Kamanyora ukabandanya ku mupaka w'u Burundi na Republique Democratique du Congo ico kirero urakibona none muri budget nationale ya Republique Democratique du Congo baratoye mwaye mafaranga azokora uwo mushinga hari ibintu rero ugiye mu mategeko usanga turiko twiga ikintu kitabaho yego Rabini sabwe Meke yaravuze ngo yaravuze ngo ni urukuta rwo kurinda abaturage barabarinda we avuga ko ari intambara bashoweho n'u Rwanda ariko twareba abari kuri tele cyangwa babiri tukabona ni intambara ahubwo irimo y'abaturage ba Kongo ni intambara M23 irwana na n'urukuta rwo kurinda ingende zitaza kurya ibigori muri Masisi ararinda abaturage arabarinda iki ko intambara iri muri Kongo agiye kubaka igikuta ku mupaka w'u Rwanda kandi intambara iri muri Kongo nose icyo ashaka kubarinda ni Rumba ni bimwe twagaruka kuri wa mugani wa cha w'imbeba mu nda none ko icyo yobarinze kiri ndani muri bo azoca aza kukibarinda gute azoterura M23 iterere mu Rwanda cyo yubaka urukuta cyangwa azogira gute kandi yamunaniye naho rero duheraho tuvuga tutugora urukuta ntirubaho ni ibintu fugitive bitabaho ni ibyo guhendwa abana nyene akajaja mu manama agahenda abana ni théâtre hanyuma rukuta ari Alpha twaruvaho cyangwa tugiye ku yindi ngingo y'amatora ibyo ni ibiki buze Alpha Mike Mike David komeza Alpha indumva ingingo y'urukuta dusa nkaho yumvikanye biragoye ko urukuta rushobora kubakwa nanjye naje kubumva kuko urukuta azarucisha mu gihe iyi ntambara itararangira bivuze ngo arasabwa kumvikana M23 Kongo irasabwa gutsinda M23 kugira ngo ibone yakubaka iki uru rukuta ariko nuvuga ngo harasabwa kumvikana n'abaturage bayo bakajya mu umva Meke yumvikana na M23 aho bagomba gushyira urukuta yumvikane yumvikana na M23 aho bagomba gushyira urukuta yego ubwo M23 ni yonyine ikwiye kumwereka aho agomba gushyira urukuta nibyo nikuvuze Rabiri nawe niko byumva jewe babyumvikanye kwera aho rugomba kuja vyoba vyiza kuko ndabona ko rutoje hagati y'u Rwanda na Kongo goca ruja hagati ya Kongo na Kongo yewe bose karacyaharira bose gashaka ko yagiye kuba yabaye bize hanyuma biragoye urumva nuvuga ngo ahubwo Hawaii tubona ko igihugu cyahise kigira gute ni igihugu mu kindi okay
reka tujye ku ngingo y'amatora. ahubwo nibyo ashaka. Ngenda yibona ko iki kintu, iyi ntambara ya M23 na DRC ni ihurizo, irimo amahurizo menshi cyane, bigoye ko na Tshisekedi ubwe ashobora kuzagira gute kuyakiranura. Ngira ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda niwe ugeze kwivuga ubwo hari inama yari yitabiriye, nibaza yari muri Guinea, nibuka abanyamakuru baza kumaza ku bijyanye n'umubano ni Benin ndakeka, w'u Rwanda na Congo. Aza kuvuga ko ikibazo kiri muri Eastern Congo ari ikibazo gikuru cyane kinaremereye, ngo yaba Tshisekedi yaba na perezida w'u Rwanda ubwabo kirabaruta, ngo ni ikibazo gishobora gukemuka gihereye hasi, gihereye mu mizi. So bivuze rero ko Congo, Tshisekedi ubwe nkurikije ibyo muvuze nawe ubwe, tukakotinga n'amahistory ari mu gihirahiro, biragoye ko nawe ubwo ashobora kurangiza kino kibazo. Inzira iyo ari imwe yari yo kumvikana, kuko icyo asabwa ni ukumvikana mu bintu tuba, ariko warayibonamo nk'inzira yo kubaka urukuta, namwe mutu urukuta narwubaka tayari balkanization irabibaye. Yewe reka twigire ku matora, sibyo Alpha Mike? buriya nubwo wenda twagiye mu migaryo no kuganira n'igiparu, n'abajyanama be buriya bamaze kubaka igikuta arazamuka, ariko bamaze kubaka igihe yemereraga ko FDLR yinjira mu buzima bwa Congo, yo kwanga abantu bafite uko bateye, bavuga ururimi runaka kandi ari abakongomani, igikuta yamaze kubaka. Kugeza uyu munsi muri Nord Kivu, icyo barimo gupfa, icyo barwana nacyo, abantu bapfa buri munsi, icyo bazira, icyo ubwacyo ni igikuta yamaze kubaka. Nubwo kitarazamuka nka fondasiyo nk'uko bashyiraho amatafari, ariko igikuta cyo kumva ko hari abantu b'abakongomani ariko bagomba kuba bakomoka mu Rwanda, bagomba gusubira iwabo, ego kandi abakongomani bitewe n'abavuye mu Rwanda bisha abantu bakaza kuba ingengabitekerezo muri Congo, n'uyu munsi bikaba ariyo ntandaro y'intambara ihari, igikuta yamaze kutuba. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ikintu abantu bakumva igikuta cya kindi bubaka nk'uko bubaka inzu, ariko igikuta ashobora kuba yavuga, kuko ibintu byose hari igihe umuntu avuga ikintu abantu bakakibona muri physical appearance, igikuta yamaze kucyubaka, yamaze kubaka igikuta kiri hagati y'abakongomani n'abandi, kugira ngo babange bamwe. Nk'ubu uyu munsi bavugaga ko hari imitwe irenga 120. Oya, imitwe imaze kugera kuri 200, irenga 200, ariko iri mu rugamba, ya mitwe yose yibasira, iri mu rugamba, irenga 100. Ifatanyije ijya hamwe yita Wazalendo, irwanya abantu bamwe kandi ibarwanya ururimi bavuga, uko bateye, ubwoko. Icyo ni igikuta cya mbere yubatse, yaracyubatse. Nubwo abantu babibonera mu gikuta cyo kubaka hagati y'u Rwanda na Congo, aho ngaho yarajijishije, ahubwo igikuta cyo yamaze kucyubaka hagati y'abantu bitewe n'uko baremwe, kandi bose bari mu hantu hamwe, kandi bafite uburenganzira mu gihugu kimwe. Yamaze kubaka igikuta, yaracyubatse. Icyo gikuta rero kuzagisenya bizarusha uko avuga ko azakubaka, kandi yaramaze kubaka. Noneho reka tuse nk'abava kuri ino ntuza tujye ku ka point ka nyuma.
mwebwe mubona amatora muri Congo igihe kigeze ngo akorwe? Allo, ijambo duhereze ijambo ndariha Rabin. Ego Twagiye ku yindi point y'amatora. Twafashe ingingo y'urukuta tujyana n'amatora. Amatora murabona muri Congo igihe kigeze ngabe, cyane ko ubona ko amatora asigaje igihe kitarenze ukwezi. Nibaza ukwezi nta mezi abiri arimo. Ni amatora agomba kuba ahubwo ni ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11, nta kwezi kurimo. umengo ni 23. Aya matora murayabona mute muri DRC? Ni amatora mubona Rabin, urayabona gute aya matora? Sego bwanje n'amatora arimwo confusion iteye ubwoba. Ni confusion kuko ntituzi nuko azoba, kuko ndafite ubwoba ko Tshisekedi ashobora kubona ko nayinjiramwe atazoyatsinda nimba seni atayiteguye neza ngo imwibira amatora. Ubwisha azokora azohindagura abagaba b'ingabo muri Goma, ashireho abantu yizeye, hanyuma acababwira ko bugurira imiryango ya M23 yinjire, hanyuma acavuga yuko igihugu kiri mu ntambara ari gusubika amatora. Iyo turi kubona wowe ishoboka? Iyo ni imwe muri zibiri. Iyindi trike nuko yinjira mu matora, hanyuma urazi ko agafaranga ataco kananiwe, ahereza ayo mafaranga wo muri seni ni mashini gusa bandikamwe amatora, bamwandikire 68 cyangwa 70 sinzi. Mugabe ibyo bintu bizozana icyuka gikomeye muri Congo, kuko aba opoza politike biwe bashika 20 nkuko bareko barabivuga, ntibazokwemera ko yatsinze. Nukuvuga bazovuga ko fraude, hanyuma igihugu kice kija muri zuguru. Kandi naho naho akavuga yuko igihugu kiri mu ntambara, bamubwira bati dushireho gouvernement de transition nkuko ibwirizwa shingiro ribitegekanye. Urumva rero n'amatora muri uku kwezi ndabonamwe akavuyo, naho ntarumuvugishwa ngo nerekwe, ndabonamwe akavuyo muri Congo kadasanzwe. Babona ko hashobora kuzaba ikintu gishingiye ku matora, gishobora kuzashingira kuri ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Congo, bikaba byatuma haba zagara cyangwa yegere. Yego yegere zozo zirashobora kuba. Urabona nukuroga intambi ibisazi, igihugu cyane gisanzwe kiri mu ngorane z'intambara ya M23 na leta, none hagiyemwe amatora nari bya Tshisekedi bamwagiriza ko no muri aya heruka atayatsinze, habaye grisema bateranije. Urazi ko na Macron yabimwagirije mbona nkubone ati wibuke ko utatsinze amatora. None nimba yo batatsinze amatora akaba yaremereye abanyagihugu imigambi ishika 80% ntibe yarakozwe, ubu niho bamufitiye icyizere cyo kumutora n'intambara zadutse ku ntwaro yiwe. Ivyo rero urumva ko byose bizotwereka yuko niyo yahirahira seni gatangaza ko Tshisekedi yatsinze, induru zizoba zitanguye kuvuga mu ba opoza biwe. Yego, Alpha Mike. Alpha Mike. Karame. Umwanya no wawe ku matora yo muri Congo. Diedone aragira ati, Rabin aragira ati yegere muri uku kwezi, akongera ati usibye na yegere ahubwo mu bintu tushobora kuzahabwa nk'umujyi wa Goma, bikaba iturufu yo kuvuga ko igihugu kiri mu ntambara amatora adakwiye kuba. Ubwo yegere ni imivurungano nyine, nta myigaragambyo cyangwa se akavuyo. Yego, wowe urabibona guta amatora muri Congo mu gihe cy'iminsi itageze ku kwezi, abakandida bamenyekanye mu gihe kitarenze icyumweru. Urabona bizashoboka ko aya matora aba mu mucyo akaba meza mu gihe Eastern Congo ikiri mu bibazo? Ese bizashoboka amatora n'ubundi Tshisekedi yahamijwe kwiba amatora abihawe na Kabila? Ese bizashoboka azongera akora iyo deal, cyangwa iki nicyo gihe cya nyuma cyo kuva ku butegetsi?
iby'amatora byo ni yadaye wongere ijwi. amatora yego ni yadaye twavugaga cya gihe amatora ntabwo asigaje amezi n'ibyumweru. Yego. iyo urebye ese electoral commission cyangwa se komisiyo y'amatora. abategura amatora. Komisiyo y'amatora. komisiyo y'amatora yo ivuga iki? iratangaza ko hasigaye ibyumweru hari icyo itangaza? yatangaje abakandida, yemeye yabaye confirmed. Yes, yatangaje umubare w'abakandida. Iki kintu yatangaje uburyo amatora azakorwa, aza ibisabwa, ibyo byose hari ubwo yabitangaza. agira ataka mbese amatora asigaje ibyumweru. ese urabona ibintu byo muri Congo. wongere ijwi. Niba ngombwa kuri aka ekuteri. Yego. Ndimo ndavuga amatora yo muri Congo niyo matora agiye kuzabaho muri history ya Africa. hari umwanya bigeze bahereza abakandida ngo biyamamaze. How? None se bagiye gutorwa na bande babatorera iki? Uko bavuze iki? Ako mugane harimo game. Hano hantu harimo urujijo rwose. N'urujijo. Nyine nawe ubanze wibaze ubundi uko dusanzwe tuzi. Abajya kwiyamamaza babahereza igihe bakiyamamaza, bavuga imigabo n'imigambi, bakavuga ibyo bazageza ku baturage, barangiza bagafata umwanya bakavuga bati noneho kwiyamamaza byahagaze, ubu noneho tugiye gutegura iby'amatora. Ibyo bintu byose hari byabaye. Ibyo byose ibyo nkeka ko ibyabaye ni ukujyana kandidatire muri seni. Habyabaye. Akibyo ntabwo bihagije. None se abakandida bagiye kwiyamamaza bariyamamaza bavuga iki? Niki bazageza ku baturage? Ibyo byarabaye. None se bagiye gutora nde, bamutorera iki, kuko yavuze iki, azakora iki? Ibyo byose ntabihari. Ni ukujya gutora gusa. Urumva aho hantu hatari ikintu kimeze nk'akajagari. Hari ahantu hamwe muri Afurika wari wabyumva ko ntaho rwose. muri Congo rero harimo ikintu cy'akajagari. Fine, ntabwo tujye kwinjira mu buzima bwa Congo, wenda niko babigena, niko babitegura, ariko ukuntu tubizi nta muntu ujya kwiyamamaza. Turabona Katumbi, turabona abantu barenga 20 bose bagiye kwiyamamaza, ni abakandida. Urebye igihe gisigaye kujyana amatora be, ese baziyamamaza ryari? Bazavuga imigabo n'imigambi ryari? Abiyamamaza bazafata umwanya wo kugira ngo batekereze abo bazatora. muri Congo rero harimo ikintu cy'akajagari. Fine, ntabwo tujye kwinjira mu buzima bwa Congo, wenda niko babigena, niko babitegura, ariko ukuntu tubizi nta muntu ujya kwiyamamaza. Turabona Katumbi, turabona abantu barenga 20 bose bagiye kwiyamamaza, ni abakandida. Urebye igihe gisigaye kujyana amatora be, ese baziyamamaza ryari?
bazavuga imigabo n'imigambi ryari, abiyamamaza bazafata umwanya wo kugira ngo batekereze abo bazatora